Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba mutobo ko aderki takasolo tigna kuba o kya imiweda KNU Mutraw News ni lo with asu okodogna barki tablu Woni hana le rido puwe ba dogna na pukwade dininya ita kasolo bukiduna hulo babatani baka wada rata dukasoni no KNU Mutraw na kaso lami kisi yato kiro kisi kini Mutraw ko ritiki yo hakuwa puni kosa kele ni uweda thebila amiweda lutho kosa butu kosa rodwe lu kosa tiripani no lo kosa thebi apui ni no pe yo tiripani awethi hani lo huge weda di to do so do lu bek weda upakli ginyo tiripani lo do lata do the lo ki weda upakli opakuni no sekto ke ni tadura ya separate pani kira weda lo ginyo dog lita to play tumudo dobyo timosoro tiripani abese community ni pitinya ba ni lo no aku tani buka papla ni padona na puri ni ye baka wala dot ni ba ni ta dilo aket wala la ko satte bila pula Mutraw kori apuni la petinya wala lu to ko sa apuni no ta du ket wala lu blole te to to pu do ta ri la ala apwe de khoni mi da di no phela mi thoda khisi to kiro kisi khini ani halo kho senare amni ti chi asekato ni no KNLA separate third nu lo khawda bi yo tu phe ta ho jo du blo do bi yo tu atati da ba do weda CI ho ni da tinya lo ti lo se ba do barasinya lo ti lo se ho ni mi weda akathini ti weda khidu ni lo no dini aso phela mi thoda kisi to kisi khini ani ko kho na ri chi asekato ni KNLA separate khini ni lo khawda bi yo tu phe mo phu su glo de blo no do patinya weda lo bi yo tu ade ha go weda keep lo do dini kho phe ha lo kho scenery asekato ni KNLA separate khini lo kha go bi yo tu phe khode tha the blog do ta de blog we ni bi yo tu atati da ba do sia le ni ta maloti lo se odini si ko ba no do ma do da phela mi thoda kisi to kisi khini ani ko kho khwina re yem ni asekato ni KNLA separate khini lo kha go da bi yo tu phe chawa jo du blog do da du blog we ni bitinya wada lo pe dibda la amira bi yo tu ni ti wada khi ga ni lo no awe ni mi wada gnyo tu mu do ata huta ge le lu to ko sa pu ni lo do di ni aso ni la bu tu ko sa pu ni ta du ke wada lu blog le khi to pu do ta ri la pwe de khoni bitinya ba wada phe la mi tho wada kisi to kisi khini ani ko kho khwina re amni ti chi ase ko to ni KNLA separate khinu lo khawda bi yo tu phe ko tha de blo no do bi yo tu ti ba du ni ta ma lo ti ma la se odini ba do ko do phe la mi tho kisi kisi khini ani ko khona de si kisi lumini ase ko to ni KNLA separate khinu lo khawda bi yo phe kho pu su glo de blo do bi yo tu de ko pa ni ti wa da khi ga do di ni kho phe ana de si am ni yesi ko kho ase ko to ni awdir phani lo kha ga do weda tugler de blo do betinya ba le pi yo tu ti a tho da de ga do mak do weda phe de ni kho de si dana re te si ye mi ni ko kho ase ko to ni KNLA separate nu lo kha ga do bi yo tu phe phya ko de blo do bi yo tu ti weda khi ga ni lo no do ani ani ni le de lu ko sa pu kho ni ta de ke ro si ko weda lu blo le ki to bu si ko do ta ri le pwe de kho ni mi weda di i phela mi tho weda kisi kisi khini ani wako ana di siya sekato ni KNLA separate khinu lo khawda bi yo tu phe khuzu tha tuglo de blo do bi yo tu ti ba do siya hodini ta malati malasi hodini ba do mak do wada phela mi tho kisi to kisi khini ani ko kho khwina riya sekato no KNLA separate khinu lo khawda bi yo tu aka phe de ko the no do le lui abese de blo do bi yo tu aka hodini ha go ni da malati la se hodini ba do mak do wada dini kho phe khwina re yemini asekato ni no KNLA separate khi nulo kha ga do wada bi yo tu phe de ko the de so wa pu de blog do bi yo tu ti wada de ga ni lo do dini ato ni dini kho phe la mi tho wada kisi to ko kho amni na di si kisi yemini asekato ni mo no KNLA separate khi nulo kha ga do wada bi yo tu phe khu su tha de glo de blog do bi yo tu ti wada de ga ni loအခုနေလမူဒရကရီတကီရပူနေလကဆတ်သက်ဘီအဟကိုပူနေတာဒူကဲထဝရတစီခိဘလလက်သက်တော့တပူဒေါ်ထဒူတ
the sikiblo I apokuni betinya ba lopio to pani tiwera nuiga ba duera kiga do mimi le agati de koni tiwera kidu do asigula deni hago wera kiplo mimi le gyo dogli la tu ple timundo de pa hodini da ba do ba ti do we ba do da so we ni bedoni ba o koplo le mutro kori pwa ba mu ba da ti de pa de tinya ba pwani lo w do mo ba do na na phuko ade ba mu thoboriki